Supreme Guide Series kakot yarap nakamenta ki subject barok. Ke Supreme Guide kakot yarap nak ibenta ki kena kelas 12 Arts, Science but Commerce. Ki jingkeli ki bala jubab lut nak benta ki subject barok. Katkom ke syllabus ke bertemai jong ke Mbose. Kakot yarap nak benta ki kena kelas 10. Nak benta ki subject barok. Bat ki jingkeli jong ki exams SSLC beladap solve lupa jong ke senam arajar kat kendai hado usnam arajar arpoi. Bela penmi da ke book palace gohati. Bila penyok ya kini kakot yarap na barok ki dukan dekot hapo Shillong.